Yo, baby, why uhlelo ubhizi nefoni mani? Theni into ndalengale efonini. Can't because the stage. Stage is tennis. Yazi wena qho ngoba sibuya enkonzweni, sibuya enkonzweni ufuna uba busy negame. Naqala umntana man baby mani. Jonga niphumile ngoku man. Man baby umntana wena uske ungafuni like ke sincokole izinto like ezakhayo man like bone like njengomuntu nomuntu wakhe fundini. Ntoni makakuyi Ezakhayo. Leyo like izinto mole like ezizasenza bone like nathi into yethu izame ukwakheka yabo ibe strong because ayifundini okuninzi ithandana Masakhaya. Uyazibona ke awuthanda uba serious bibina ngokusenzama uba romantic kuwe. Wow, romantic creams. Baby come on man. Tony. Indoni mana mani yandika mna into yakho ke nje usefonini Jekile phone kaloku ngiyakhalazela musu uyeka ngoske nikhalaze wena Jingoyelo. Shi mhle wona yo eleke ndiqande ngijonge bosweni ngifumanisa ba wenikhumuza ngemini like zethu ngale mini sasa like ezamini sasiqala ukudibana ongakho mhlolo baby Umanje. Ukumnandi baby awumhle ngwasasiqala ukudibana hayi ngoku yo iPhone every day angiyazi manje engathi yabaselwa Oh, ndiyabaselwa. Asendezivele. Indoni uzilenca kanjani ke ukuzilenca Alo nami senje bandiyazibona bandimhle ndiyabasela. Tabe ndi ice cream ndazilenca. Irongo ke la nomuntu wami uba lenkosi. Unconywa ungathi enkosi uvele uthi uyazibona nawe irongo la. No ndisenda kwaba khona ndithi ba. Oyina serious note. Abonle. Ilenca. Lo ngithathayo. Angisasikhothane. Fine. Yabona umuntu uyazama uba romantic apha but hawu ngo-10 him down kodwa babe wena Nditetori. baby kuthiwa mna nawe siyafana You